Odgovor na to znam, ali to hoće od vas da čuje. Ko je napravio termoelektranu Gljevik? Čete da vam ja kažem? Socijalisti. Ko je sa tom termoelektranom izgradio ovaj divni grad u Gljevik? Socijalisti. Pa hajte ljudi da nastavimo, dosta eksperimentisanja i lutanja. U redu? Ovdje sam primijetio jednu divnu stvar koja bi bila dobra da je pravilo i praksa u čitavoj našoj republici. Ovi divni ljudi iza mojih leđa, kandidati naše partije, uglavnom školovan svijet, uglavnom školovani u Novom Sadu i Beogradu, nisu tamo ostali. Vratili su se u svoju Gljevik i svoju Republiku Srpsku i ja vam čestitam na to. Među njima je nezaposlenih ljudi. Djeco, bit će posla, zajedno ćemo raditi na tome, ne samo na vašem zapošljavanju, već zapošljavanju svih ljudi kojima je to potrebno u ovoj opštini. Mi smo partija koja rad i život od svog rada stavlja kao način i vlastitih života i naše političke filozofije. Slička partija samo jednoj vrsti ljudi ne može da pomogne, a to su oni ljudi koji neće da rade. Mi im pomoći, niti možemo, niti hoćemo. To je jednostavno tako.